uhlala anguNkulunkulu. UNkulunkulu wethu akaguqulwa izimo. UNkulunkulu wethu akanawo amasizini ukuthi njengoba sekubanda kuba nama changes kuNkulunkulu. Hallelujah. Izwi lakhe lithi wenza akuthandayo ngesikhathi yena asaziyo nasithandayo ngoba nalesikhathi sibekwe nguye. Hallelujah. Isikhathi sethu sesisincane but siyambonga uNkulunkulu ukuthi ngaleso sikhathi esincane kukhona esingakwazi ukuthi sihlephulelane ngako namhlanje ekseni. Angilotshise kubafundisi bami egameni lika Kristu Jesu. Siyamthokoza uzimu uNkulunkulu muhle. Silotshisa bomama, silotshise abobhuti, abobaba bonke abatsha ngebizo lika Kristu Jesu. Hallelujah. Kumama Sango ojame phambi kwenu namhlanje ekseni ngahlangana noSisara enkonzweni. Hallelujah. uSisara, hallelujah, was a child. Hallelujah. uSisara beka umuntu ozwayo nolalelako nowenza kuhle. Hallelujah. Lapha ngakwenzi kahle ukwazi ukukhuluma naye uSisara alungise bese indlela iyaqhubeka. Hallelujah. Sunday nasimbona uyazi uNkulunkulu unemfihlakalo bazalwane. uNkulunkulu unemfihlakalo. I didn't know nangijame naye eminyango ngicoca naye ukuthi I was talking to Sisara for the last time. I think uma bengazile mhlambe bekukuningi kakhulu ebengingafuna ukukhuluma ngoba bengizabe ngazi something, but uNkulunkulu ngoba enguNkulunkulu wabona ukuthi le ndaba yokudlula komuntu emhlabeni indaba yakhe, ibusiness yakhe akusiyo yethu. Yingakho indaba yokudlula emhlabeni bazalwane abakhona kule ndawo kule mvuselelo omunye nomunye makayithathe njengendaba eserious ukuthi uma uSisara dlulile nawe uzodlula, nami ngizodlula, nawe uzodlula. Hallelujah. Sisendleleni siyahamba endleleni kunamahamsi. Indlela yethu akusindlela enhle esihamba kuyona. Sisamba siwela kumahamsi. Abashayelako bayazi ukuthi na ungakhamba unganasipewili kule indlela ezikhona kulamalanga uzoba senkingeni enkulu ngendlela emangalisayo ngoba uyohamba uphanchelwa. Manje ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi kunamahamsi, wonke umuntu uphatha isipewili, wonke umuntu uyalinda noma yini engenzeka endleleni. Kunjalo ukukholwa bazalwane, asihambi silehle. Ngesindebele bathi umuntu ledlile, umuntu nakaledlileko bazalwane uyingozi ngendlela emangalisayo, akazi ukuthi ilanga liyashona. Hallelujah. Ilanga lizoshona, thina sonke ilanga lizosishonela ngelinye ilanga, but okubalekile namhlanje ekseni ukuthi ilanga lakho nalishona liyokushonela unjani, liyokushonela ukude noma useduze noNkulunkulu na. Nawe isho njengale ndoda ethi mangingafi ngikude noNkulunkulu. Ayikho ingozi ebuhlungu njengokufa ukude noNkulunkulu. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu lithi uma siphila bonke abantu bayazi ukuthi bazokudlula. Akekho othi indaba yokufa isiphiri ivulelwe wonke umuntu ngoba isezwini likaNkulunkulu. Ake sifundeni Hebrews 9:27 namhlanje ekseni. Akekho umuntu oyothi uNkulunkulu mina zange ngazi. uNkulunkulu akekho wangitshelako. Hallelujah. It is appointed ukuthi umuntu omunye nomunye adlule bazalwane. Hebrews 9:27 bese siyaqhubeka. uNkulunkulu uzosiza ukuthi sigijime ngamandla amakhulu ukuze sikwazi ukubamba isikhathi sethu sesishile kakhulu. Sifundele wena oyiphethe
bese siyadlula uNkulunkulu womusa asibusise. Hallelujah. Amen. Everyone must die once, and after that be judged by God. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu lithi everyone must. Igama leli bana kujanyisiwe bona abantu bafe kanye emva kwalokho kube kugwetshwa. wow. Kufanele abathi mhlambe uzokhamba, mhlambe ngingakhamba, mhlambe ngingekhambe. Thina sonke sila asazini ukuthi silindile. Sijame train station. Anytime itrain ingabhipha kuwe. Ngesinye isikhathi abanye it beeps balele ebusuku bangaphinde bavuke. Hallelujah. Abanye bathi baqeda ukulwa nabahlobo babo bese siyafika isikhathi sokufa ungakaxolisi nokuxolisa. Ingakho kubalekile ukuthi sibe nolwazi bazalwane ukuthi umuntu impilo yomuntu ozelwe ngowesifazane bazalwane insuku zakhe zifishane. Hallelujah. Asizohlala emhlabeni khotlelele. Hallelujah. Manje mina eMamelodi nginenhlanhla because kunabesuthu kunamandebele. Manje nangichubayela ngikhamba ngidobha namagama weSpedi bamasombuka ngizizwe nami sengikwazi ukukhuluma iSpedi. Yingabo ngithi lapho uhlezi khona awadulela khotlelele utlotsamaya lina kitlotsamaya liwena utlotsamaya. Lokudala abantu abangamazi abangalazi izwi likaNkulunkulu bebathi ungangifakela amabhadi. Akunabhadi ayikho into ebathi ibhadi emhlabeni. It is appointed. Ngamanye amagama izokwenzeka. Sithanda noma singathandi. Masifunda lana bazalwane Romans chapter 8 verse 38 to 39 ithi, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the presence nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Amen. Akasifundele masinyano siphethe ngesizulu or isindebele. Hallelujah. Iyazi yakhuluma le ndaba. Njeke ngineqiniso lokubana akunalitho nanyana kungaba kufa kuphila zingilosi babusi sizinto ezikhona sizinto ezingakabi khona mibuso kuphakama kuzika nanyana kungaba yini edaliweko engasihlukanisa nethando lakazimu kuKristu Jesu inkosi yethu. Hallelujah. Amen. Kunabantu abahlele emhlabeni abaledlile abathi bona ngeke bakwazi ukusindiswa bathathe uJesu njengenkosi ngoba bayahlaga ngoba bazinrandrani ngoba bayazondwa ngoba bona bakaqashwe emsebenzini ngoba bomakhelwane ababakhulumisi. Izwi likaNkulunkulu lithi no height no depth, nothing can separate us from the love of God. Ukugula azange kwamseparate uSisara noNkulunkulu. uSisara bekeza esontweni. And can I tell you something bazalwane? uSisara, sickly as she was, beka attenda ne-intercession ekuseni. uSisara bekafika before nabantu benkolo ibafika. Hallelujah. Mina I'm driving from KwaMhlanga. Bengithi ngifika noSisara nangu sekakhona. Hallelujah. Bazalwane akukho
okuyosihlukanisa nothando likaNkulunkulu. Usisara nokugula azange kwamhlukanisa nothando likaNkulunkulu. Usisara was able to walk to church without any complaint ngoba azi ukuthi uyazi ukuthi ngelinye ilanga it is appointed. Into nayi appointed. Into le izokwenzeka. Emsebenzini nabathi they appoint you for this position. Bakunikeza nephepha elithi wena uya appointwa. It is appointed. Into appointed nguNkulunkulu. Edalwe nguNkulunkulu. Akekho umuntu ongayijamisa. Akekho umuntu ongathi ngisanda ukuthenga umodoro omutsha. Ngisafuna ureya zimu ngisafuna ukuhlanganisa ngisafuna ukuchadisa abantwana. It is appointed once ukuthi sizodlula ngelinye ilanga. Ngizodlula nawe uzodlula. Kodwa umbuzo engifuna ukuwubuza namhlanje ekseni ukuthi ulungele ukudlula na? Ukulungele yini ukudlula na? Ngoba izwi likaNkulunkulu lithi bonke abamamkelayo wabapha amandla wokuthi babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Namhlanje na uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu iphasi liyakurarekela. Ungathi wena uvela kwenye iplanet engaziwako ukuthi wena umntwana kaZimu. Hayi laba musa bathi basindisiwe. Hayi laba musa bazenza bhedere. Hayi akekho umuntu ozenza bhedere. Sonke siyokujama phambi kwesihlalo sikaZimu. Bese sonke siyobuzwa. Sonke siyokujama siziphendulele. Akekho ozakuthi mina ugogo wangalela, mina uma wangalela, mina umndeni wami bebangayifuni insindiso. Hallelujah. Bazalwane ngelinye ilanga isikhathi sincane, isikhathi siphelile. Uyamdinga uNkulunkulu empilweni yakho. Masifunda lana bazalwane Philippians 3 verse 20 to 21. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Fundiswa aphane simambe lapho ngesikhethu. Philippians 3 verse 20 to 21. Our citizenship. Namhlanje wena mawuzibukile uyi-citizen ye-South Africa. Unepasa lakho i-ID ye-South Africa ngoba wena uyi-citizen ye-South Africa. Kodwana thina ikhaya lethu lisezulwini lapha silindele khona umsindisi inkosi uJesu Kristu. Uzachukulula imizimba yethu ethobekileko ukuze ifane nomzimba webhazimulo wakhe ngamandla amenza akhone ukwenza konke bona kube ngaphasi kwelawulo lakhe. Wow. Ngamandla enza ukuthi konke kube ngaphasi kwelawulo lakhe. Nangabe wena usazilawula awukabe ukuvumela uJesu ehliziyweni yakho umthathe njengenkosi nomsindisi empilweni yakho. Bazalwane ngoba ithi when the perishable have been clothed with the imperishable and the mortal with the immortal. Hey bazalwane, uNkulunkulu uyosinikeza imizimba emitsha, imizimba engasaboli. Ingozi yaloyo mzimba i1. Uma ngabe lo mzimba uyolahlelwa echibini lomlilo, umzimba lo uyokutsha ungapheli. Nangabe uyokulahlela echibini lomlilo.
nangabe zange wathatha uJesu njengenkosi usaphila emhlabeni wamamkela wamenza inkosi econtrola impilo yakho. Uyazi ephasini esiphila kilo wonke umuntu ufuna ukuzicontrola. Ephasini esiphila kilo kunalaba ababakhulu abasatshwako nebusuku nawukhambako nawuthi unenkolo ekulandelako nawuyibona ngathi yenza indwanyana ezisnacks ucabanga ukuthi ngilaba abaphethe umhlaba. Yilaba abathi mabhulisi. Abantwana benvaneni bezwe bazali. Umntwana nangabe kunebhuli esikolweni akahlali kamnandi umntwana. Umntwana kancane nakabuya esikolweni ukwatile niyamangala nina uyanikwatela wenza izinto ezisnacks umntwana lo ngoba umntwana lo akakahlali kuhle. Kunamabhulisi amhlagisako ephasini kunamabhulisi bazalwane kunamabhulisi afuna ukukutshela ukuthi ungathenga yipi ikoloyi ungathengi yipi. Ene awakutsheli akuchazela akhulume nawe akutshela nethi nasela zoyithatha le wena oyithengileko ebabona ngathi ayikakufaneli bese bakuthathele yona bakuthathele nemali yakho bangakuthathela nomzakho bakuthathele nebhizaha idakho abanandaba yilo mhlaba esiphila kuwo. Mara izwi likaNkulunkulu lithi ngelinye ilanga siyokumbathiswa umzimba onganabuhlungu, umzimba ongana arthritis, umzimba onganamgomani, umzimba onganamakhaza. Siyombathiswa loyo mzimba ene loyo mzimba uyokumbathwa ngilabo abathe wenina nonke nikhathelene nemsindwayo izani kimi ngizoniphumuza. Labo bantu labo they bowed zange yazi kunabantu abachoshela uNkulunkulu umdali wabo umdali wezulu nomhlaba nakathi woza kimi. Hey bazalwane ngeza kuJesu ngimaniki ngangesaba yebo nokuzinikela yebo kodwa uJesu azange ngibuze azange ngibuze lo Jesu wavele wangithabatha yebo ngeza kulo Jesu ngeza kuJesu. Oh hallelujah 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 hallelujah. Yabona uJesu nakathi nina nonke nomileko nina nonke nikhathelene nisindwayo izani kimi mina ngiyakunithula imithwalo yenu. Abantu bayangena beze kuJesu basathwele imithwalo. Haleluya. Abantu bayangena bafuna ukuhlala emakeregeni nemithwalo yabo. Abantu bayangena bangayithuli imithwalo. Uyabona umuntu othina kangena abafundisi bami umthwalo wakhe angawuthuli. Umuntu loyo usendleleni. Umuntu loyo akakaledli. Umuntu loyo akayazi into ayizelela ngoba usathwele umthwalo. Uyazi umuntu nakathwele umthwalo nakabona umnyango nakangenako uthi nakangenako athule abamqala abantu balapho bathi iza sihelebhe sikuthule umthwalo. Nami namhlanje ngijame lana ukuthi ngihelebhe ukuthi umthwalo loyo okhamba nawo ezulwini awudingeki. Izinto lezi wena othethe impilo yakho yonke wabeka impilo yakho kizo angeke ungene nazo. Haleluya. Oh ngeza kuJesu imani ini. Haleluya.
namhlanje ekseni ngijamela nangifunda incwadi kaJob chapter 19 verse 25 to 27. Ithi, I know that my Redeemer lives. Ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila, and that in the end, ekugcineni, he will stand on the earth. Hallelujah. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see him with my own eyes and not another. How my heart yearns within me. Fundiso aphane sifundele yona sizokuthandaza. Nineteen 25 to 27 incwadi kaJob. I know my Redeemer lives. Ngelanga lokubana kade ajukujela uZimu 25 to 27. 19, yeah. mina ngadana bengazi bonyana umhlengi wami uyaphila, asikime ebandla ajamelane nabasephasini. Nasele asikimile babone amabono, njeke ngizambona ongiphathele indaba ezihle, iye osidalwa sezulu. Kwanga mina ngingambona ngamehlo wami la, iye abonwe ngimi ngenyama. uNkulunkulu wami ukhomele lokho. Ukhomele lokho. Umphefumulo wami ukomele. uNkulunkulu ufuna abantu abalambileko. uNkulunkulu ufuna abantu abomileko. Uthi nina nonke nomileyo, wozani niphuze ngaphandle kwemali. Nina ensindwayo nenikhathelwe imithwalo, izani ngizoniphumuza. Abantu bayangena ngenkeregeni bafundisi, bangene nemthwalo yabo, bahlale esitulweni, bangawuhlisi umthwalo, bahlale nomthwalo esitulweni, bakhambe nawo babuyele nawo ekhaya. Ngosondro babuye nomthwalo, ngoba abazi ukuthi ukhona uJesu othula abantu imithwalo. Bazalwane, uJesu uthi zanini kimi nonke enikhathelweyo nensindwayo, mina ngiyakuniphumuza. Ijoka lami lilula nomthwalo wami awusinzima. Haleluya. Uma namhlanje wena usakhamba uye ngekeregeni, ukhambe nenthele zakho, ukhambe nemahloyo lakho, ukhambe ungamlochisi umakhelwane, na uphumako uyekeregeni phuma ngamakwayikwa yakho. Umakhelwane uthanyela ibala, awumlochisi nokumlochisa, awunandaba nomuntu, ngoba wena ucabanga ukuthi impilo le uziphathele. Ngelinye ilanga uyokumukwa lepilo, ngelinye ilanga uyokumukwa amandla. Lawa ocabanga ukuthi wena unawo, uzitshela ukuthi no, mina I'm capable, mina ngifundile, mina ngiyakwazi ukwenza lokhu. Izwi likaNkulunkulu lithi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila. Asukume namhlanje ekseni sizokuthandaza ngaphambi kokuthi siphume. Haleluya. Namhlanje ngiyathanda ukuthandaza nawe sihlobo sami, ukuthi lapho uhlezi khona, ingabe uhlele eVak station or wena ukhamba uhlala ematsheni, wena ukhamba unethi isitudlwana ositholayo, isitinyana ositholako uyahlala, wena lapho khunye nalapho khunye la ubona ngathi kunesiqembunyana, kunento ezihamulwako, uyangena nalapho uyahlala, ngoba awazi ukuthi ukhona uJesu osindisako othula abantu